se uailoa no finanga lo leli o ai se uapule faatasi maoe na e foa I mai na e faia mea uma o oeo lei uma ia vidia oe e whaababau o se vivia se oi awana e whaia
Ia, whaatalofa atu Samoa, malo le soifu. E se matango fia upo na pese mai o te vivi ia te oe, a wā o oe na e whaia. Wa o wilo i te mo i te tolo salamo, Samu se agua fitu e na tusia mai upo le pesele na e tala noa ai na whaia oe le atua, te taurana e vivi i le atua o le na whaia oe. Amen! Whaatalofa atu le swafa man malo Yesu ke riso, e le nei fo i tu la, nei fo i a fiafi, i le alofa mleanga leo tātou ta pausiri. Hei, whaatalofa atu i to tono mota malawa o lofa peona mafuta mai, nisio a inga o lofa peona mafuta mai tātou plokalame, mori atu lo whaftai langulango o tātou plokalame, ia le atali i fo i a water, lau ka mo vai, le sa whapeanga o kia le ulu o le sa whapeanga o kia le ulu o whaia o ngā ngea fia, au le whaia o ngā ngea fia. Ia mori atu whaftai le atali i fo i whamanu ia le tua taleni, ia whape fo le uso ia si umalo, ia malango ino foi ia le kam fai fa au le nga e fia maka mai ia le ngata i le upo le atua ala ki fia maka mai wanga i le skanga ka e fia fa ono upo le ku ai le fia kilo mai fa ono fa pe ho le fa le fia e va ai fa la uma ei vai me ro ma ia kala for la uma le nge fia amen fa talo fa tuai i nai le tupo family o lo fa peona mafuta mai stasio a inga o lo fa ngai na televise e manisio i lato o lo o ilunga nei le a tinato fina fo ia lofa mai lato u malava so kala kasi ku i fa talo fa ti ate o tou tu fina rupina Johanna fa talo fa ti ate o tou fia lava me o le mafuta mai le nei taimi ia alingata fo Lea Fraser fa talo fa tu fo ia Penelope ia Maria Tina Whaatalofa atu i swafa man malo Yesu ke riso. Ia, mareuso ia Sam. Ia malo lava Sam Morgan man mafuta mai. Whaatalofa atu ia te o tau le swafa man malo Yesu ke riso. Ia malo lava ia te o tau le onusai. Ia malo foi ia le tau watai. I le tātou polokalami o lo whapeona ngā solo ina nei. I le nei la i tu lapo nei a fiafi o le whapeona toi so ino le tātou polokalami. Mora si la fia niso i la tau. Hei, o lo whapeona o tau mawhai e tu whatasia se tātou video clip. O le video clip o tau whai tu whatasia o le se promotion mo tātou Bible study. So tele niso i lātou ina i mawhai o na whaasoa tuai o au tau testimony. Ia po niso tau tau tino ngai ala tātou Bible study. Wo tu ina tunga. Ina i mawhai no tau whai a maini au tau fo i polo kalame fo i lele ina i mawhai o na whasosoani. O le whalau i loa tu ala tātou Bible study. He fo me mali you know le kala mali le fai o te loa e ni o tau o lo o mai mo mai o lo o fa pea ona upuia o tau o me moni lava o lo fa pea no upuia o tau e o tau o nisi o tau e kalesia ia po le fia tara no fo nisi te o tau ono o tau tanga official tato live lungo o tau page e ni so tinonga tu ina mai te some of your friends were unfriend o tau ono le afo o le tūlanga o tō whaalongolongo mara tātou Bible study o te ilo o se kosto lo e tō ngia e o fo ia te au e fo tangata wala tō unfriendinga o nisi o uo nisi fo it's all the cost mea tātou te whiangai pēr tātou o langa ai o le mea mali ai o le tō telefone nisi unfriendinga ala vai mata mai ia e nisi fo ilele ua wei fo nisi wa talafo ni ala to fa matalanga maso atu ya te auto ono le o Bible study nei e nisi wa so ta mete au wa so ta ia tu nisi tangata ya te ilato he au koe maka ya o onganga au koe fa pea o isi wa fai ana isi tangata yo e halu Kevin se ori manu ma ave uma au ko ngai fa longo ai io o le tupu i mo persecution mo me tupu and it's fun Ioi, ono tātou loa, sa tupu ia Paulo, tupu ia Ausoo, tupu ia Yesu, amen, e upu ia tātou ngā ruenga. Ai mese lava, pe a whalongo mai wakalangoa kufuli, a ka whai akwe ka ofi leang sala, a kalangoa kule upu alea tua. You know, o peono whai atu ia uia, e le aima se mea o te iloa e afu inole mea, o lau tatalo i wha amalosia o tau elea tua. Amen. Awana i whaavai o tau, ono upo tangata o talafo atu, ia pētua ia i fo i o tau, mai awhai kua ia o tau, ono, o me lei ono o ia, mai o tau fia. Ia, le aka ke la unga kule upo lea tua ma
Malesi mea. O tau sila fia le tele o tātou a onga. Na he tele o tau sila mai. O kere o whaonganga kunga se kusi komi. Po se ngusi pepa. Ia pongi kalang kangaka. Hey man. Right? O tele o la unga tu fo e mangi kou kupe. Right? No. O tele o nothing. Pauali mele tātou te oa I really want you. Se I yololo wanganga. E va aile mea moni. Te mana o whaamali e ina. Lo matai o le na wala awina au. Ia hola. Ia tātou o umale langi mare fia fia. Amen. Au te whaamalosi au te ate o tau. A woni I whaawai o tau. Ono upu matala tangata. O le nawa upu iai o tau. Ono tātou Bible study. Amen. O nā fo iwa. O lava nisi. O te whai atu. O nisi o lo la unga tuat pule la. Ai pe le fia fia. Te lole me mali. O no fare ngi vai aso mo mafo fau. Fa pia. Po le a ele. Po le a ele le fu le meu tupu ina to tele ni so ta to te lo le. O le fa fita audi na fa ilo ele nganga o le tu te ni vai aso. Te lo tala fu ina fa pe ina la unga I pete. Mai yoani. Fa mai wo to tele tanga toa. Fa mai wo to tele tanga toa. Wo muli a petelu male a onga petelu. Tu so woto a tele wo muli a Yesu ma o talia la o onga. O le mele tupu nei. O le to a tele o nisi o ila tou o lo o fai ti o tato Bible study. To be honest, na mato I fai loa, it's not because of what I teach. Ele ono le mea la te a ina. Ai ono o to a tele e o talia ina la o onga. There is the problem. Tu so wa mafuona le fia. Ona wale fia o la wei tangata mo muli. Ava I fonga waka o la e runga ko kirunga ka o maka le live. Ona le fia I la ia. So it's not about the teaching. It's all about the crowd. And it's the same thing. Right? O le fana na tupu ya petelu mo yone. Na popole tangata. Ino wa ia kunga. Wako kele wo muli le mela na o e pe kelu mo yonge. Ya Yesu. Ele ona la o le mata upu na la tu tala no ai. Ai ono le crowd. Amen. So it's the same thing. So for me, I humble myself. Fa maolalo loto wa fa matala tuspa ia fa piona mamalo ta fa mamalo ta loto fu te fo le vauta ita male atua male vauta ita matangata. Amen. O lo wa lofa la o te lofa ti ate auto. Ono lo upu ia auto. Ono to share ino tato life. You know, I have no problem wai ka kero popole ka ika ia wai. Fai singa malofe o loka uru melo wei ngai wai. You know, fai o le melo whainga fai ka ika ele tua. A fu ngore mea. O le mea au te alofa to ia te uto. But let me tell you something. I want to share you the tatu tele yo tatu mtau. No tatu no le side mero disciple. Le aveo oi maso. Fumere fai upura tala lea Paulo. Tala lea Paulo le fai ita yo e kalesia. These are the leaders. A whanong whara tala Paulo na whai, whamai. A wā o au nei, ua o I loa le nei mea, pe a mawai ono o walu, e o mai a te o tau luko sau wā, o e le whaasau ina le lafu maa moe. Whamai role tala Paulo whamai. E tu tupu mai fo I ate o tau lava tangata, lai tala noi ta o e kalesia, me tala Paulo, e o yake o koui whaasanga mai, whamai. E tupu mai fo I ate o tau lava tangata, e tau tala mai I mea whaapi o pio, e fetoso e se aile au so o ia muli a I la tau. Amen. O le toa tele, pe ono whai atu, e le fia la unga le angasala. Asea, ke ua misi le Sharon, ke ua misi le Seleni. Pele o fia fo inisio me e ki nganga fa ali ko upor kuspa ia. Why? Because all they want is the money. Ai matua o le popole I tanga te le fia mai. Ona ke ufa apia me no so la unga me fa penga me le ngira le ko fo ka kalma ko loko no. O te lango ina le fo wa tanga te tono nato e kalesia. You know that. I show you this le tang fa ali atu o te lango ina le to lango ina le ngal le atua. Ai o te le lango ina le pepelo le ti apolo le fai tono le kalesia no. Amen. O te le lango inga le tau whaasesea le ti apolo tu tonu le ekalesia. Ai o te lango inga le fina ngalo le atua. Whamai no tala apolo, ma to imanino le tala apolo whamai, e tutupu mai fo I tonu ia te o tau, alai tala no I tai o le ekalesia. Whamai e tupu mai fo ia te o tau lava tangata, e tau tala mai I mea wha pio, e fe toso e se aile au so o ia muli a I la tau. Amen. Amen. O le tele I o niso I la tau wena
O loo fesili mai ia te au. Mawhai mai ia te au. If I will show you the message I'm telling you, o le toa tele, ono le tele o nisi no atu prophesy ia te i latou, mau alau ka avali, whai le melea, mau le melea mele tua, ai leima se mena tupu. Ai ole, whamai, yeah, sow the seed. Amen. Ole mal, ole atua whai lana pisinisi, e leo se pisinisi kupe. Atua whai atu, ole atua whai lana pisinisi, ai leo se pisinisi tupe. Ole pisinisi tangata. A man's business. Amen. Amen. I really want you to know God loves you. E alofa le atu ia oe, e mana o le atu e te manuia. E mana o le atu e te manuia. E le mana o le atu e te malaia. Hai le mana o fu le atu e whaavaleina o e sesi. There is a right way. O la lava ye le ala sao, ma le ala moni, o lo whaasino me le tusi pa ia, e savaliei oe, savaliei iau, e tusa malona finangalo. E whai le pisinisi a le atua, e le o se pisinisi tupe. O la ta ua tusi pa ia, o le pisinisi tangata. Whamaritala Yesu, I'm always at my father's house, my father's business. Amen. Olea, to win soul. Ele sau Yesu inga ia kele ngang kupe. Nga sau Yesu ina ia whaapeona maua tangata. O nga ruenga fulana Kevin, ia maaloa nganga mo tangata. Amen. O ila laife tai fo lele, na wo upu ia auto. Hey, whaamarosi. Wo auto wa aifu o tato Bible study. Tele ni suta utinonga o ainga o toe whaafo isia, o ainga o toe wafo. O whaaleleia. Amen. Ele mawhaina tātou whi nau mani fua. We can't argue with fruits. Amen. O lela ele tātou o lo o whaapeona o tamu whaitu o whaatasi sa tātou promo. Amen. Whaalau iloa tātou Bible study. Se imakua i watu le upo le atua, po le halawan mamau e ave le upo le atua, but I need your support. If you want to have to put together a video, just a testimony, se mena whai ele tu e te oe, po o au ngā fo le Bible study, pe whai ngatana e mamlama, po o whai ngofie, amen, a whai o ngai whai ngofie na e mamlama ai, amen, yeah. Ai, o te mana o te whai minutu tau tino, ona se mele le tātou, no tātou page, i le o tamu whai tu whatasi, le tātou video na, o nisi nao mea ona wa, o tā lofa nei tangata o ena so ta i mai fo nei vai aso, ia maritu langa o lo upuia o wala out fo, o nisi au na, it's I really had to say it's au ngā lea kua wai rea whai au ngā lea kua ngai mea, o isi o la wawhai ia nisi o la unga me tulpula, e ko ke o umai se ori. It's really hard to say that, you know, if you are the man of God, you can't say that. Amen. Aua, e leo se wha unga kako ke wheku, oi ka ngaka o wha unga whamei tatu i loa le la au yona fua. Amen. Fua mai le alofa. Ia, kurila ka ngaka i se oli, oi sori. Amen. Se tatu te talo le tasi. Amen. Hey, ai le alofa o le atua. Au nei se me titi ngai fu oi lesi. But I really want to encourage you to stay strong. Tu mau i le alofa o le atua. Ia ua ngei whaavaivaia oi kalama upo ka ngaka. Ioi. Amen. Hallelujah. Tato talo i le laso o tato plokalami. O le vaenga muli le nei. O le tato mata upo le growing up spiritually. O lona vaenga muli la nei le la tato talo noa. Pea ka unwhaiska kusu enga la skofi Amen. Tato talo le tuan mato tamavi ia la u fio whaftai. Mato tu e hulia mane fiafi la mato whaasoi la upu tatalo ia tatalo mato mata whaalea nganga. Tatalo mato whaalongo. Mesio mato loto. Ia iaile alofa. Ia whaapeona tupu i le alofa. Ia whaapeona mato whaataunu uina lau whina ngano. Whaafo i le vi inga i la ua fio. Ono le swafa o Yesu Keriso wole mavala aua tuwaine. Amene. Hallelujah. Ole fiafine nei. O te mana o tanga wha maulalo. Lela atatu tala noa i mea e wha e ao ona e tu mauai. 4 things we must continue in. Po o mea i e wha e ao ona e wha auaua e te wha auau pe te tu mauai. Amen. Ona e tāhua tele lo tu mau i vaenga le nei. Amen. Vaenga mua. Tato ora tu sia. Ale Ioane. Amen. Mea umai na tātou tano mai lava ama tanga tātou mta upu o maritemi nei. O mea nei e ao ona e tu maua. Ioane rona mta upu e varu. Fai upu tolu tasi ma le tolu lua.
tolu tasi, tolu fo mai. Ona fetalai atu leo Yesu ya yutaia, e ua tali tonu ya te ia, a faito te tu mau pea I la umata upu. Oa o so o moni o tou. E iloa foi e o tou le mea moni, e tu sa o loto foi o tou ele upu moni. Amen. Fa mai o tou tu mau I le a, I lana mata upu. O le isi fa liwinga fa peritania, abide in his word. Continue in his word. So ole vahenga mua la, continue in God's word. Po ole tu mau I le upu ale atua. Vahenga I te tu mau wai. Vahenga mua lea, tu mau I le upu ale atua. Ole upu lea, tu mau. Te tatou mua I le okay, te tala mua tuan ta upu le manu lava o le tatou te I le. O le lava tatou te le afoi. Let me bring up the scripture. For mai, ona fetalai, let me give you the English translation. For mai, Jesus said to the people who believe in him, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. For ma ia e tu mau I lana upu, ma ia e iloa lana upu wa o lana upu e whaasa o loto ina oe. O te iloa, o le toa tele o tātou ia na whai tautu spa ia. Leu whaalongo I tātou Bible study, leu wa amata no tau tu mau le upu. Wo o fo ilana tutupu ni mei o tau o langa. Wa, wo whaasa o loto oi le upu. O isi nga sai kia, wo le mawhainga whaile ngai mea, wo le mawhainga whaile a mea se ha. Fa mai wo whano o tangata o le le ai o se malama. Ai ina ua o atu le malama o le upu o le atua, wo tu usa o loto ai oe. Wo le ko yengi pāpupungi o ngi mea, o lau wo whaasa o loto ina oe. Amen. Fa mai a e loa le mea moni. E whaasa o loto oe le mea moni. Amen. Fa mai e whaasa o loto oe le mea moni. Tato oi no mai le. Il tusi lea a Ioane no mta upas fulu le ma. O le tu mau le upu. Fa mai le tusi ia. Tonga fai tau atu le one le sulu le ma. Fa mai. O a unei o le vine moni a o lo uta mau le ngalue vine ia. O la uma lava o ia te au e le fua e ave se ina o ia. O la uma e fua e te ua e ia, excuse me. Ina ia fua mai e ia tili. Ua umon o whaamamaina o outou I le upu na outou tala atua ia te outou. I nātu mauia outou ia te au. O a ufo ia te outou whaapei o le la e le mawhai ona fua mai pe ana o ia. Pe a whai e le mau I le vine e whaapea fo I outou pe a whai tou te le tu mau ia te au. O a unei o le vine o la outou o le tu mau ia te au. Ma au ia te ia o ia lava e fua tele mai. A wā e le mawhai e outou o na whai o se mea e tasi pe a ule iai. A whai e le tu mause e tasi ia te au o na la fua ina le o ia I tua e pei o le la la au ua whaapopopo ina o na whaapotopoto ina ai lea e tangata ma la fo I le afi ua susunu ai. A whai to te le tu mau ia te au a whai to te tu mau ia te au a tu mau fo ia au upu ia te outou, o mea umalava tau te mana na o iai, tau te ole atu ai, o na whaia lea mo outou. Wherever ai foi upai fitu, foi mai a whai tau te tu mau ia te au, a tu mau fo ia upu ia te outou. Foi mai o mea umalava tau te mana na o iai. Amen. Ele o mwhai mai o mea e mana o ile atua. Tato tō te whai tau whai mai. O mea o malava tau te mana na o iai, tau te ole atu ai, o na whaia lea mō o tau. Tato tō e ole, ili si, batu whaperitania. Whai mana ile, I'll bring up the New Living Translation, New King James. For my New King James, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire. You will ask what you desire, and it shall be done for you.
Amen. For mai le tala le for mai atu mau le upo le atu te oi, ona e o le atu la i le mea nai lo loto. Le mea na te mana o ai. E se tasi o so tai mai sa su e se la to ta vale tolu va yaso, o plead for a God, ana ua mana o le loto se ta vale fa o ngai le ainga. No lo la fua i le atua. Ele o se mea nga. O le mea lana mana o ina ia lana mana o le ta vale ta talo le o ia le ta vale. Fumere ta tu spa ya atu maura upu ya te o tou. To te ole atu o le alava le me to te ole tuai. O na faya le ma o tou. O le mea nai tā ua i le tū mau le upu ia te oi. Ina ia e iloa le upu. Ia e ole atu tu sama le upu. Amen. O le vaenga mua lava la. O le tū mau e te tū mau ai. O le tū mau i le upu. Tū mau i le upu a le atua. Sau le tala le fō mai, sau le upu a le atua. Fe le upu te tū mau ai. Fō mai, po le upu a le atua. Amen. E le fa ape ignore ina e tātou le tala le fō mai. No. O no lai tinga. A whekera kuru whale mai o lai, o lai tinga. Ia sa oi ki ngā. I pe whai mai o lau mor kānesa. E sa au mor kānesa. Pe whai mai o lau mo o le suka. O sa o lau mo o le suka. That's the fact. But the truth is, po le mea moni whai mai o ona whaalava lava, wo e malolo ai. Whea lale me te tū mau ai. Are you going to hold on to the word of God, or you will take the reports? Amen. E te whaatua i lana upu, pe te whaatua i le tala leo wa au mai. Mo le ese cure coronavirus. E te tali tonu i ai, pe te tali tonu wha mai e pui oe le atua. E la vea ia te oe wha mahalolo yo mai uma. Amen. O le vaenga pito i sili la leo na tāua, i o tātou tū mau i le upu a le atua. Whaafewheo na tātou tū mau, man. A e toi halu nei tō le amatanga me tātou prokalami. Se i o mai la fiafire nei, o laolo o whaasolo ma mai vaenga nei. Amen. O lau te valia o ma mai atai nei. Toi anu toi au mai uma vaenga na ma toi tu whaatasi uma vaenga o le paso le no tano toi nei. O nei ese le tāua, e au ngā ia te oi. Amen. For mai o le vaenga mua la, continue in what? In his word. O le upu a le atua, e te tū mau ai. Tū mau i le upu a le atua. Amen. Rono winga, auani o tātou whaavai i le upu a le atua, o ne sauriti a polo e attack le upu. Amen. O le upu. E sau e lua o mai le upu. Auana e te tonu le upu. Amen. E na ua papatiso ina Yesu, fo i lele a. Papakiso a Yesu. O le teimi lava na sau o Yesu runga le vai. Ai saulo ma le leo mai le langi fo mai. O lo ua tali i pelele na, te lo foia teia. Amen. For me, what fear ya tia. This is my beloved son, whom I'm well pleased. Amen. For me, ulai fear ya ile tua. Ai o fur foi ule ile foi. Ile mata upuna so o. Ai saudi a Apollo foi mai. Oh, if you are the son of God, amen. Speak to these rocks. Amen. Turn into bread. Na sau attack le upu. O le na feta lai le atua le mata upu tolu. Ai sau mata upu fa, foi mai a. O sau fur ki a Apollo attack le upu. Pina fo ia Eva. Fa ile atua la au umai ke lua ai, ka sela au ke lua ai, ai sau ki a Apollo mai, e moni na fa ia tu le atua, e au te lua ai la au uma. Si, e sau te Apollo attack le upu. O ke la unga ku foi le upu le atua, e la ku for ki a Apollo mai, e mongi la wa venga ki ngalo ki ngo anga ki fa longo le upu le atua. Wa vai o ngala ve ke mai anga ki fa longo le upu le atua, ele mongi la mea. A fai la sa on la unga Kevin, ale ale mea lenga ki ngalo ulu. Ale ale mea lenga ki ngalo vai. Amen. For my little tala tu spa ia. For my ya, yo tato tu mau ele upu. Hold on to the word. Okay, le popole apoangi si mea. As long as you hold on to the word of God. A fai o le alava se me la unga se tangata. Pe la unga i se fai la unga mo kwa maka ukia. Po le afo te leo lona poto mo lona tamai. Ai a fai lo ikon kuspa ia. E te leo la ilana upu. So se tangata mata utia o le atua. E na te mana o mia la fio ngā le atua. It doesn't matter po le a lo le maka ukia ngi mea wa whaia le atua i lo o langa o e whakuinga me kangaka me le oki. E le mawhaia ona e suia le au wale te alu i le atua. E le mawhainga e whaia se mea i so wā pokom so waka mai.
It's all hold on to the word of God. Amen. Yo tātou tū mau i lana upu. Vaenga mua lava le nā tū mau i lea, tū mau i le upu a le atua. Amen. Il foi upu e iwa lava lum tā upu le nā. Whamela le foi upu e vanu fu mai. E vivi ilo uta mai le nei mea, pe a o tau fua tele mai, o na whai ai leo o tau mo usoo. Amen. E tā ua le fua. Amen. A tātou wole ina o le fua le tatalo. A e kakalo ai le ise fua, longo winga ya. Ele ise fua, ele vi ia la le tua pa fe ke kakalo ai ele malolo. Fu mai si vi ia le tua, le ele o vi ia le tua pa fe ke le malolo. Ai malolo vi ia la le tua o le fua la tatalo, o le fua lo fa tua. A fe ke fa kua ele ise fua, ele vi ia la le tua. Amen. Ele vi ia le tua le me le ise kali. Amen. Hallelujah. O le whai upula iwa, foi mai, whaapei o nā lofa mai o le tamai a te au, e whaapea lava o na oua lofa atu ia te outou, ia tu mau pea outou i lou a lofa. O les vaenga lo na lua le nā, continue in God's love. Tu mau i le alofa. Amen. O le mata upu lea. Man, no tau mawhai lava e vali umara te lo vaenga. Ina ia tupu tātou i le alofa. O le alofa. Amen. Te loa e ese e a fo ino le mea. E ese lo walofa e uwa aia tu nei wa tupu ni me whaafita hauri le ola marisoi fua tangata Samoa. Ia maso o sesi lava. Kupu i o lo walofa. O lo wa ai fo i le whano. I le tele o mea wa uwa ai wa tai se hina i tangata Samoa. To o tele tangata e le malama i le fionpa i a le atua. To o tele i o nisi. O nei mea uma le fai. Tātou pai postari. I'm telling you, it's all out of love. Amen. O le fai a uma nei mei lungo le alofa. Le ngatou te alofa i le atua molo o alofa i Yesu. Famarita Yesu ia petelu. A e alofa ia te au. Fafanga uma moe. If you love me. Amen. A e alofa ia te au. Fafanga uma moe. O lo alofa la ia Yesu. Le ala ia ano o nofu fai tātou Bible study. Amen. Molo o lofa ia te outou. Ina ia aua ne i se ina outou. Mea fole na ala ina o fai atu fai taulau tu spa ia. Aua tal tonu o fai atu ai. Ia ai sila o le tu spa ia. Fa mai la i o tu sina Ioane na i lunga fa mai. Fa apei o na alofa mai o le tamai ia te au. E fa apea lava no walofa atu ia te outou. Ia tu mau pea outou i lo walofa. Amen. O te ofo au. O te ofo. I se tangata. I se tangata o le atua. Ana te whaasi ngoa se isi alu i se oli. Pe se tangata o le atua. Ai kau mawhai e vange mangi kupe i se tangata. Kau mawhai a inga ia kusonga fale. Kau mawhai. O te ofo. Iau. That's no love. Ele o se alofa. It's all about themselves. Amen. O le tele i o foi upu leo tele i alu iai. Ai ei le toa sao le atua. I lana au fai ngā luenga. Lana lafu. E o ia te au. O ke fefe whauru ngā mea. Amen. Se hise keiming kako wole iai. Ai le toa sao le atua. E le fia so la Kevin nga. Ma e le fia tala noa e fu la Kevin. Mea na ele imtau fai Kevin e wha maoni le mea na wala awina i le atua. Nge i kei wai. E afu ele lele fasio ka ika kangaka. Ngai lolo u feisi le toa sao le atua. Amen. Ia mamamea umai te whaia i lumo le atua. Amen. It's not about money. It's about the soul of a man. Save a soul. Ia manuia lo o langa. Ia whaapeona e maua whaamalolonga. Whamatala tu spa ia. It was freely give. O le mea na fua i fua mina mai le tama. Na fua i fua mai le atua le poto mana tamai. Amen. O le fua i lau te vatua fua. Wano fua le mea na au mai fua. O ngā waku fua fua i la ia. Amen. E ui fo ila sa tutongi ia nisi o mea na o ngai. Pa whaftai lea tua. Nei taimi o lewa. O la mea laka mō li. Ngai kaimi amen. Whai kako Bible study. Whaftai fo ia te lato. We o laua. Ino tu e lea tu i o lato loto. Fiso soa ni mai e malafo mai fo inai. Nai se lengi ea fo. Whaakau laka purukamu. Wa ule koe alu koe whaisia o ngā ruenga i ngai ei. O ngā lewa o alu ke study. Wa o ngā kako Bible study. E full time.
e le whape moe a Kevin ala mai, whae kako pai po study. No, a whae ko ka whaum ko moe a leo ka study. E whae kako pai po study. La ka whau whaku pau, a leo ke alu lo kere moe po whae kako, ono le nau, I want to have a shell lo for le tu mai joy. To tele ni si auto. Ma tato umalava. E olo no to fo ina tato. Tato fe tai lo tangata. E fo ni si o le wo upu ia uma tele mila tu tala ye te lo ma tu ai tu wele tu le lo fo lo roto. O te talo I mo ni tangata. Amen. O tele o ita. Amen. O te musulanga au koe fai ki o fo ngimo koe fai kala. E wole e la se ngoa uma kanga. Amen. Kusa wako kusa ala a fai kele mai kala kele ia kala kele mai kele o le ala le se ngo ka ika manga ka wako kusa ale me ia fa mai fa to ilalo le anga le amen a fa mai ka ika ru se o li ko ka lo ye le tu fa manga lo na ona o ni tupu le na me a o ni tupu ya te o ni tupu ya te ia amen a o ta to I masui ia fa peno tupu ta to I le lofa ta to mo le tusia if Ephesians, Efeso lona mataha upu tolu. Efeso lona mataha upu tolu. Amen. Fai upu sumare fitumar sumare iwa. Te mana te o te vai lata lea. Fai mai. Ia nofo mau ke riso ya te Yo o tau loto, I le whaatua tua, ina ia mau waa o tau. Ma ia whaavaina I le alofa, tau te mawhai ai ona I loa le lei e outou atoa ma le aupa ia uma o le winga o le lautele, ma le umi, ma le loloto, ma le maualunga. Ia I loa fo I le alofo ke riso, ua sili ese e le mai lea, ia whaatutu muina o tau I le tumu umalava o le atua. Foi mai I o tātou loa le lautele, o le umi, o le loloto, ma le maualunga o le alofo o le atua. Whaafefea, o wheala I le alofo o le atua. Whaafefea no tātou loa le alofo o le atua. E mawhai ona e loa le alofo o le atua. Tātou watu se salamo. Se tanga whaasino te ate oe le lautele, ma te leo le alofo o le atua. Salamo rona mata upu e tasi o tolu. Salamo se laumar tolu. Amen. Salamo se lauma le tolu o lona mata upu e whaitamu whai upas furu. Alos furu tolu. Whai mai, ele I whai e ia I tātou e tusa mā tātou wanga sala, ele I tau I mai foi o ia I tātou e tusa mā tātou wa mioleanga. Ele I tau ia tātou ele atua ona tātou wanga sala ma tātou wa mioleanga. Whai mai lai whai upasu tasi. Awa e pei ona maualunga o le langi, I le lalo langi, e whaapea ona te le o lona alofa I e mā te tau ia te ia. E pei ona vāvā mamao o sae, masi sifo, e whaapea lava ona whaamamao e ia I tātou, o a tātou sori tū rā whono. Wa vaile te leo le alofa o le atua, pe o le mamao sa sae masi sifo, le mea ave iai lau sori kū rā whongo. Wa e rosa sae masi sifo e le kai whekaui. Amen. Ai alu sa sae, e ke fio ke alu sa sae e le kai meets sa sae masi sifo. Amen. Ai alu sa sae, e ke alu sa sae, e le fe to ai sa sae masi sifo. Ai alu fo si sifo, e ke fio e ke ka amiro ya si sifo, e si sifo a. E le te tai laku, e le fa pe laku o si sifo sa sae. No. Wai, fo mai e peo le mamao o sa sae, masi sifo le me ave ilo so tu la fono. Wai le te leo le alofo le atua. Amen. E o le alofa la o le atua, me na fo mai le si tua, oi. Ona fo ele matalo na alofa. E ke fiu ke ka amiro la langi ya sifo, e le ka kai e mo sa sae. Amen. Fa pe na fo ila lunga malalu lalo, e le fitawi. They will never meet. So, o le mea lana te whaaie, I le te leo le alofa o le atua. Amen. E ke fiu e ke alu sifo, ke fiu e ke ka amiro, e ke reka kai e kau ia sae.
o ina e te iloa ile te leo le alofo le atua, fa mai e pei ona vava mamao o sa sae masisifo, e whaapea lava ona wha mamao e ia te tātou, o a tātou sori tū la fono, e whaapei ona alofa muti vale o le tamā, i lana whanau, e whaapea lava ona alofa muti vale o Jehova, i e mātau ia te ia. O le alofa le nā o le atua, ia te oe mau, pe a e matau ia te ia. Amen. O loutu maula i le alofa o le atua, pena tu whai atuai, se o hangi kala, o hangi mea ua whai ar kangaka ia ki o kou, hey, just smile, o ete tau I masui, wha maangalo, amen, wha maangalo, o whalongo, sasi, wha matala mai e te au, wha mai, or true story, wha mai na la hunga le sasi o whai au lako o loko, whai mai whai ke ora kala vore, wha mai po to Yesu le si ku, liu le si ku, e wha matala inga ngau whai aku loko whai au, po le sesi le si au ku, kanga koe whai se me siring koe ki ngā ngaka, so kere ropo whai mai ngā whali unga, or koe ngā mea ngā roku, koe ngā lau ngā lau ngā kuspai ke min ngai, amen, tau masui, it's not in the Bible, but it's a true story. Amen. Ia wa tupu fo. Amen. Tau I masui. Amen. Telefoi nisi wa. You know, ka kere fi fali ko nga message nisi. Amen. Ia ta talo mo na to. Amen. Hallelujah. Ia fa penga foi o si a weki ka masui. Hei sau me mo wai fa sa o loto oi. Ye e tu mau ono le tua mo na lo ai mata u le tua. Fa mata tu spa I o hauso tu la fongo. Pe ma mau sa e masifo. Amen. E pe o le mau lungo le langi ma lau langi. Lona alofa ia te oe. O au sori kura fongo. E pe o le mau sa e masifo. E ke fiu e ke ka amilo. E le koe mola wang sala. Amen. Ua faa ngalo e le atua. Amen. Hallelujah. O oe la mau. O tangata ua faa ngalo ina e le atua. E ro tono tu sia Luka. O Luka o lona mataha upu e. E ono. Amen. Luka. Lona mataha upu e ono. Te fia o mese foi upu I onae. E te iloa oe. Ono o le alofa I tutonu ia te oe. O mea I e puna mai tutonu ia te oe. O I e te iloa ai whamai. Whai upe wha ma le wha lima whamai. A wā o la auta itasi mo lona lava fua e iloa ai. A wā e le tau e tangata fua o le mati I le la autuitui, la tau te le tau fo I se fui vine I le la autala tala. Whamero wha upe lima, ua au mai mea le lei e le tangata mi o le lei I mea le lei ua teu I lona loto, o le tangata mi o le anga fo I, ua au mai e ia mea leanga I mea leanga ua teu I lona loto, a wā o le tele o mea I le loto e tau tala mai ai le ngutu. Amen. E te iloa le leia tangata I le upu e tau tala I lona ngutu. Te iloa le leia wha ama o lungo o tangata I te me tau tala ai. Amen. E te iloa le leia le mea le lona loto. Ina ua whaere e te iloa le la au iona fua. Amen. E te iloa le la au iona fua. E ile si aso ngā ua winter. O la au fua o le painga. O le painga la ma le apu. Ho lo la ile keimi o le. I le keimi o le winter. Wa ku ulu ma lau o le apu. A la e fua. Ke le la painga. La e ku wa le apu I la lo a. Wa fiu la le. Wa ku ulu fua le painga fo ile. Wola I fo isi kama I painga. La fa Amerika la le si pe kala ngor painga. Fa mele painga soli. Se va ai le si painga le oso mai e se alonga fua fa mele apu. Le ai le o ha o se a. Ele o ha o se painga o ha o le apu. Ala fa yak what painga no le o le painga ala fa yak what apple no I'm an apple tree ala fa yak what painga no o le pine tree you have a pine tree man no I'm an apple tree o ngo fo le ingi lau ole ole apple inga o mai lo ala le keimi wa fu ai le apple e fuanga mai e sa ole apple e kaule fi nga wala le apple le pine tree o yo le apple Asea, o la ua iloa kwa le pine tree, o fua o le apu. Amen. E iloa la au o fua. Amen. E kau le fingau, pe a fua lo langa. Amen. E kau le fai aka ngaka o el krisiango. Amen. Nengo krisiango ele kuria le skaka lu se oli.
Amen. O le sikiri sianga kaukara le mea mongi ka urang sala e lofe longa usu tangata. Amen. Awange ipa uia te ia le toto na tangata. Amen. Nea leo ngā tātu te maua i mea i laulangi nei mawha ma lia tangata. Leo ngā ai whano le ola, whano le anganga. Amen. Pero o ta uso so ina ia. Whare fia tele foi lele ino o wa lofa i lo wanganga. Ia la ina whai tātou Bible study. Ma lo wa lofa i le atua. Ina ia mawhai ona ta wia lo ta nau atu i le atua ina i whaamalia. Ina i tātou. Amen. So, e ao ona ea, va aipo pero whai atu ia soifua malolo ina le mea o lo e tau mawhai. Amen. Ia e ai me ai paleni, ia e whai tau a oi lau tuspa ia, masu e su e kako wa o ngai tu whai atu, o beno whai atu, o kan kong wai o whai atu ai, whai tau read your own Bible. Amen. Whasa o loto oi le atua, tato wa le tu se kolose. Kolose o ronam ta upe wha. Amen. Kolose o ronam ta upe wha, vaengalona tolu, e aona e tu mawai. Kolose o ronam ta upe wha, foi upe lua, foi mai, ia o tau fina finau i le tatalo ia mātala i lea mea ma le whaafetai. Continue earnestly in prayer. Amen. Fuma ia e fina finau ia pe e te tū mau i le tatalo. O le vaenga lona tolu e au ona e tū mau ai, tū mau i le tatalo. Amen. Tu mau i le tatalo, tu silalo male mua te salo ni e lima, fai upa sfuru male valu male sfuru male iwa. Sfuru fitu male, tato woina, amen. Mua te salo ni e lima, lona fai upa se fulu fitu, male se fulu male valu fua mai, ia tatalo e le au noa, ia o tau whaafitai i mea o malama, a wā o le fina ngalo leo lea tua ia te o tau, ia ke riso Yesu. Amen. Fuma yo tātou tatalo. So o se ke risiano lava e tatalo. Amen. Fitala Yesu tutono le mata yo e ono foi upu e lima foi mai when you pray. A whaongalo le upu when, which mean e iai le teime te tatalo ai. Amen. E leo foi mai if you pray. A whaongale up if, which mean e ele condition. Pulea oi peki fika kalo pele ai. Pa o tala Yesu, when you pray, o tau tatalo, lona winga, e iai, so se kerusiano lava, e ao ona tatalo. E tatau lava ona e tatalo. To te ilo le musalemi, e whaalima ngā kakalo le aso. O le musalemi e whaalima tatalo le aso. O le kerusiano, lucky ai kakalo se aso. Amen. But they call themselves Christians. Amen. La susale no ta ua mo tala no ile ese sengo le meta o le Christian ma le disciple to e fo ye mata perfect le mai mo ye na te va ai le ese senga. Amen. Hallelujah. Ai ese le tahua yo o le tatalo. Amen. O le tatalo. E ma fuano o fai atu tahua le tatalo. Ona o vaenga nei. O tau fet o le aso tofi. O ne e misia le aso tofi. Wa le wha uma ne tātou mta upu nei. O le aso tofi, o le a tātou tala noa i loa la i e tatalo. Amen. O le umi o le tātou serious na. O na whamatala tuspa i e o tō tatalo talonga uma. All kinds of prayer. O tātou wa ai e le me tau tatalo casting your burden. Le na tātou tala noa i le aso fo i le casting your cares. Amen. E fo me tau le pray in tongue. E le me tau o lea interceding prayer. Te talo fo le te tuwa i le vamo le stangata. E le meta o le prayer of faith. Te talo le whaatua tua. O te talo umana. Lai ta ua mele tuspa ia. Ma o lo au mai fo i ta yala e au mai ei. E o fo i le prayer of agreement. Te talo fo i le to o lua tangata tutu whaatasi pe more than two. Le la tatu talo no le stofi. Ai o le ta ua te talo. O le te talo. O lo a vea leo le whaatangana i le atua e sau wai to tonu e whaise mea i lo o langa. Amen. O te loa o le stofi no te tala ina no mta upu te talo. Ai o le tahua o le te talo i tō te tū mauai. E le eise mea le atua e mawhai o na whai le lalo langi pe a le ta talo le tangata. Mea nai alai sau le atua e mana o e ta ofi le timu. Sau le atua whai a elia. Ta talo mai a te au e ta ofi le timu. E mo i o lai mana o le atua ta ofi. E na mana o le atua e le tangata e ta talo.
Ai sea, ono le tangata la ia ilea, le pule i le lalolangi. Foi mai o le langi ia, e pule ai le atua, a o le lalolangi, wa ia tu ina atu i le whanau a tangata. O oe la mau, le lalolangi. O oe la te talo i le atua o le langi. Amen. Ia ona fatoa, o la te invitinga le atua. No whaonga ina le whate ta ingo le fali. O le atua, e peo le fale, fo ilele e te renta i tutonu whapeo nei New Zealand. O le ile fale la renti ai. Ina ua uma nga sengi le konkalaki. Whapeo ma umaro tōrua nga sengi le konkalaki ma ngofo ilo le fale. O le ma landlord, o ie ona le fale. Amen. Ai leo to ye la sana pule fia sa wanga ye sau kong. Amen. O lala ile na pule o ye ona le fale. Ala ile ma faina sau tutonu nanga wo uma nga sengi le agreement. Amen. O e mana tua le taimi na la to Yesu e tuli te moni fo ye le te ono. Le na la tu ai sa tangata fo le fadua tanu. Keep the story short. For me watu ai sau le ai for me tala te moni na tutonu for mai. You come to torment us before the time? Amen. For me tala ke mongi. For mai Yesu o le tari o le tua e sau e tuli matou ai le o mai le tu aso. Before the time. What is the time you're talking about? Amen. E ye le taimi e ave ese umai lola tau malala. E le kaime umale lisi lalangi nei. Le taimi fa tau nuina e fina ngalo le tua. Fa to ama fa irono ave ese umake mongi me umai nei. O le kaimi ngala fa mai tala te morina. O e sa utuli matou ele yo umele tu aso. Yeah, le aso umale lisi kongo lalangi nei. I'm just used to le te fa ngai no se fa te inga. Amen. O le atua la, o le tatalo la, praying, you're giving God the legal right to come into this world. Where a vea leo le whaatangana i le atua, e sau i le atua i tutonu o lau ainga. E sau i le atua i tutonu o lau maftanga. E sau i le atua i tutonu o lau olanga. Mea na e le fosia i le atua se mea. Amen. Fo mea o lai tūra whai tutoa ma tui. Se ilonga e kakalo o e makakala. Amen. Amen. Tusala, o le telo taimi, o le tatu te whaatali i le atua. O la fo e whaakani me le akua. Amen. Ono lea, le statu malama ala tonu tuspaia. Amen. E tā uara te talo. Mea nai whai mai e tala Yesu. Ua tele le seleselenga. Ai le ai se whai se au whai ngaruenga. Fo me la ia, ta talo i le e ona le seleselenga. Amen. E iri keimi wa whamarkala kuspaia ai tātou tele i ole atu. Wai loa e le atua. E la ko nga fisiri fole i loko mafofau. Fai la i loa ele akua, wale eise seleselenga, wale eise au whainga ruenga, au kele seleselenga. Ai se ale mele kango ele atua i au winga sa au whainga ruenga. Why? Ai se ale mele tango ena i to send labours. Pe a fai wana i loa, wale fai mai tātou tele i ole atu, wai i loa tātou manatu. A fai o lai si la fia ele atua mea uma, ele o yeise au whainga ruenga, ale mea ala inga whaakari le atua se e tatalo atu au winga sa au whainga ruenga. Why? Because on oe, for mai na ia tu ina maile lalo langi i le whanau a tangata. He give the world or the earth to the sons of man. Amen. O le mea lana nai alai, ona tāua i le atua le tatalo. Ye e tatalo I teimi uma. Ono o ti apolo. O lo nau mariti apolo e whaaleanga i ate oi. E mana o mia lalo tatalo. Tatalo le hao atua ma le po a uri anytime. Te tatalo I le atua isa. Te whaatangana le atua I so o se situation. Peno whai atu. E le mingoi le atua, God is not moved in o tupu se mea. No, he moved by faith, right? Pe ai tatalo. O lo tatalo la, wa e invitinga le atua I sau. A utango nei la whapeo ma ua mo lo tōlua. O ma ua renga sengi I konkalake le whale nei. Ai te iwa o se aso, ai te iwa wa pale mori. Pale mori. E mga o miara le fix. O le mea la ma ua whai. O tango lo wala au le landlord. Sau e fix le mea lea. Ia po leanga le sink. Me fruipu. Sau e whai le o ngā haumu. Ia po le plea lava. O a ulana wala au lia ina. Tu so lawa oua tatalo. I pray, I ask. Su me lau sunga landlord. Sau se e whai le mea lea. Amen. O inalo o a vere whaatangana sau I totonu le whale. Amen. O lona winga, e le mawhai e lo to o lua na tuli le landlord I fafo. Why? Ona foi o au le sa au whaatangana. We both have the right.
O maua umalava, e ele ma ia tatau i le fale. Amen. So one of us lena invitinga. Fa pena fo ile atua. A o ina a ver fatangana ile atua sawa ile lalangi nei. Ele ma fai ti Apollo na sau accuse le atua. Why? Ono la fo ile ia tatau ti Apollo ile lalangi. O la fo ile ia tatau le tangata. O lono winga. O la ia tangata o la vala au ti Apollo. Me fo ina le nga lua ti Apollo lalangi. O la fo ile ia oi e te vala au ile atua. Me fo ina le misa le atua nga lua ile lalangi. Amen. Ele o mawhaira ti Apollo na accuse le atua. Pe atatalo oi. Why? Ono le atua. O le atua o lana upu. E wha mahoni le atua. E wha mahoni le atua i lana upu. Ele moa le atua le mele mo i tatou e whaile si kala ai pulenga i risi. Ai pulenga i langa me e whai. No. Whameritala tu spa his word is settled in heaven. E tu mau lana upu. E o le langi e tu mau. O lana upu e tu mau. Ma o le atua e wha mahoni i lana upu. Amen. We're going to talk about prayer. Pe a o mai ia la so. A stofi. Talo mo tatou proklame. Amen. Talo mai mo au. Talo fo mo tatou proklame. Tatou lesi ono le vahenga le na. Let me tell you something. O le tele o taimi o te o ina ile tatalo. O le tele fo i o afoi. O so fa inga ia mo attack. O se tasi o vahenga makua musu ki Apollo ya o. O le tatalo. Ona foi a ona e loa tatalo ma effective lau tatalo. Makua i e fa pe fuar ki Apollo. Amen. Me la na tato stofi tatalo mai man tua mai ta ita. You know, makua me la kalo. Tatalo mai mo ma ua ia ma. Don't find tato Bible study. Ole to ole to sia. Ole lona long finga la kwangi long kolua. Continue in prayer. Ye tatalo ele au no. For me for e matala pin vigilance. Ono ole terminal ti Apollo. La so ese nga ki sa ia. Ale mere ni e matala, so continue in prayer. So tono tu se ngaluenga. Ngaluenga lo na mata upu se furfa. Amen. Foi upu lua. Hallelujah. Foi mai. Ua wha maalosi i loto o le au so o maapoa po i atu ia tu mau ile faa tua. Lona fa tu mau ile faa tua. Continue in faith. Continue in the faith. O bete tu mau ile faa tua. Ua faa pe atu foi. O puapua ngā e tele e tātau o na tātou sau atu ai ile malo le atua. E ei mea ka o puapua ngā men. E ei mea ka ore kele o kalakanga kaya ke oi. E ei mea ka ore whai o kakaya ke oi. Ioi. Kako umalava. A whai ele o whea ngai lau sunga mangi persecution fo leo lau ngaluenga. Koe kango koe fsiringi. A whai ele o itangia oe ono Yesu. Koe fsirin mea ngai ke iai. Amen. Ona o so se tangata lava. O tangata e la tu te tautara mea moni. O lai iai fo ile accuser. Amen. Wa foi ole ti Apollo. La foi como foi ka o fica ko pai postadi. Amen. La foi como foi ka o fica even mele ka kala ku foi le la unga le pole tua, mala unga ka o filang sala, mala unga ku ia foi fa mangianga, la unga ku me. La foi como foi ki Apollo mo ku attack mai au. Fa nga mai tangata. Amen. You know, ka kele i loa, so le kele me mari le masinga o loa makua popular lo ngo isi e kale sia alu ngala kala popular so le vale faingo a usol le faingo kala so le e kele ngiso kanga kaso fa ko ulo ngeia o kele o mai ngisi fa mai ki ang masole ka kala mo o faingo le o fa pe so o le ai fa ila ka pai postadi ka ko pai postadi a le ngei o le ala me muruka ika le ala vai mulu mai o ka vai ngisi le manga e funga le o longa mai wa smooth fa lo ka kingo vai wa mo ko i mai o ka kala fa ile ke lo ka o vai le manga o ka kala fa ile ke lo kala ka ko fo ya ka ika o ngor ka ko pai postadi so esa or kala Yesu e fa ya ko lo ola le anga e malo lo le mai ya ko mai ali e ko mai fai mai kala li o le malo lo le mai u fa sa o loto tangata o ola le anga o tupu e ona le upu tuko ole mea fo ia fo ka ko ona le tua wo ola le upu ka ko mai a pongi fa ka sio la wo ola le nganga o no nga ruenga fai fa tasi
vai o moko ai au le leia o kalafa me lo ngere fai ngo kalan ko kele fa ko lo ngai le ma singo lo fa ko lo ngai la sange ngai ma ko popular lo ngo ko ngo isi vai nga le fai ngo yo ka ta lo fa vi ele vi ele tua amen love you guys ale me fai la tala ole me fai la kala ole mulunga ka ika ala la ve maka merka ko pai postari ola foi kusi mera ko notes kuso o ide o fai isi o kuso isi la ko la unga le o ku fai ku irka ko pai postari ala ngai ai mulu ka ika so ai si Yesu amen for mai ia fa malo si le loto le au so ma popo ia tu mau ele fa tu hey tu mau le fa tu pero fa ia tu ele mi noi le tua ono wa foi wa manga o mia vavi amen pe mi ngoi le tua ono wole isa o mea ai po o mi ngoi le tua no fa ko a mi ngoi le tua ile fa tua fa mai ale ai se fa tua amen ele fia mai le tua fa mai ale ai se fa tua ele fia mai le tua ma ir ka ko series of faith and ka kalango ai Nen tatu tala no ai fo itu ese sau fo se game ka ko ho fo ka fa tu ono le tele ni so sia ma it's one of the topic it it's ona umarta no ai fa tu se e Peru amen hallelujah e Peru olona mata upu e tiko e Peru olona mata upu e ono foi upu sfuma lua foi mai ina ia le paie a ia faa o ie ua maua i le faa tua male ono sai i mea na fola ina ioi na foi mai ia awana ia tatu paie a ia faa o ie ua maua i le faa tua male ono sai amen o le tāua i o le mea le o le faa tua i le ola farfame ale ai se faa tua ele fia mai le atua ma foi la fi ngau mai le fa pe mai ala fa mer kuspa ia o le alofa sili o man tatu tan no makalin ka upunga amen fa tatu spa ia ale se fa tua ele fia mai le atua fa fe ngai va ile atua fa fe ngai o ngai le atua le ai ma se ka ko nga va ile atua o me o mai ka ko ke fa o le upule fa umal meta o fa tua whoever come must believe he exists. Eta tauona eta tonu e fa'atuatua o la ia ile atua. Amen. Ia e fa'atuatua la. O le fa'atuatua la. O vaenga ia e ao ona e tu mau wai. Tu mau i le fa'atuatua. No inga, tatu e foi tua i le. Vaenga ia no o avia i le fa'amamafo. Vaenga ia o lo ta'u e tonu le fionga le atua. E ao ona e tu mau wai vaenga mua lea tu mau i le upu le atua. Amen. O le upu le atua a e tu mau le upu le atua. E te tautalaina le upu le atua i to tono lo ainga e te tautalaina i lo si o manga. O mea umalava sa ili le upu le atua e te whaongaina e te ilo le upu tu spa i to tono o salamo ma le tu sia fata o to foi mai the angels will carry the word of God. Foi mai o angelu la to te avele upu le atua. Amen. For me tala tu spa ia I am ready to perform my word. For me tala iPhone tu se Jeremia for mai o sauni e fa atau nu la upu. Tu so le tua o lai sauni o le upu sauni ku so lai fa apea so le ku ala kilo fa apea langi ki kilo fa apea langi vo le nga va ai mai o le tua ia lo fa le ka kalo ku le upu le tua sa u lo le tua fa ka kilo me fa apea ka u me le ku ia sa idi malo lai fo lai fa ku langa upu sa u lo le tua fa tau nu amen nga kau mai i lo ka mo sani la ki la fa ku lang ka vale ala ku to ku spa ia mana upu saulo le tu fa tau nu una upu e saula le tu fa maoni le tu ila na upu e le fa maoni ila upu po le upu sesi mena le na ta wo tu mau le upu le tu ona saula tu fa tau nu lana upu his word amen. E sa wala tu e whatanula na upu. Mea foli nao te whai atu ia te auto mamai. Su e a fionga pa ia le atua e whatatau i mai. Ono utowa. Ta talo i la ia.
O a fo ini whaafitauri, su e mata upu e whaatau whaafitauri, au mai, ta talo ai lea tua. O lai te talo ina lona fina ngalo, you pray according to his will. Amen. Ona e sau lea tua e whaatarule na upu. O le mea foi le nā, po le a lava le a foi. Le se i singi o leo langa o kangaka, e aka kalo i lesi kangaka e malolo. Amen. E le whaapea ono o malolo, ono le whaunga a lea tua natangata, le ai, e ala na malolo, ona lana, o le upu a lea tua, le sau lea tua e whaatau nuula na upu. E le isau e whaakau ngu, o ngore whaunga i nungo sesi. No. O le telo taimi, e wha e lima malolo tangata, o le wha maoni o lea tua, ma lea lofa o lea tua iam tangata, o le wha atu tua tangata i lana upu. Gusala po le ana mo ko e whare ko ngole o langa ngaka lai kua, ala e malolo ia. Amen. Why? Lana wha maoni lea tua i lana upu. God is faithful to his word. His word. For mai la ia, I am ready to perform my word. O leo te sauni, kilo wha pele tua. Amen. Ngā wa kau mea le tua lau ka mo. O Scotty le ki sauro le tua. Ngā ngā whātua tua toa leota, sauro le tua whātau nuna na upu. Amen. La tō umalawe whātua tua, sauro le tua. Amen. I lana upu. Amen. Lona winga vaenga mua lea, tu mau i lana upu. Amen. Lona lua, tu mau i le alofa. Amen. Whātu ia tau tau. O a mea umawhamata la paulo, pesu sungu lo tino. Da la paulo. Tono le korinito sutoro. Mai pesu sunu lo tino. Po ke kaukala nganga a ngelu makangaka. Amen. Po ke pe kia ufor fa kua eva ese maunga mea umalava. Ai ale eso walofa mai mau. Amen. Po le hafo i le makauki o lau lahunga ke o kele lau e kalesia me uma. Ai ale eso walofa mai mau. Amen. O kala paulo. Mai paulo po le meo ke whaia. Pe sungu lo kingo lo whai le isi alofero. Wai ma whaina sunu le tino. O le tangata fo i lele e anu sui se tangata. O ngor fia popular. E leo sunu ina o si alofa. E onu tupu. Mai kala paulo pe sunga lo kingo hangi meo ke whaia. Ia kia uru whaku kua ka si iei maunga. Ai ale ei se alofa. Mai mau. Kau kala inganga a ngelu. Whai vavenga. Ma mea uma whaku mai kakaka me leoki. E ale ei se alofa. Mai mau. Amen. E ta taulana e tu mau. O le alofa la leo le tua. Mera te whātua ia, o ele te mafuta mai. Wa o ka kikiru whakako isi kangaka. Ia, o ele te mafuta mai. Ia, e tupu i le alofa. Alofa i lo usua tangata. Alofa i le tua. Ai alofa i le tua. E te le e whaia le angsala. O no fu e le te alofa i le tua. O le te musu e pala le lua vāma le tua. That's love. Amen. Ai alofa fo i la i lo usua tangata. E te le e whaia se me ti ngā ina tangata. Amen. O le alofa la i le tua, e te tautala i le mea moni. Amen. O na o le tuspa ia, e mua alofa i le tua. Ma lo loto ato, lona lua lo le alofa tangata. A e alofa la i le tua, e ke kaukala i le mea moni. Preach the truth. Amen. Kusa lava pe misi le seren, au e ke pole, preach the truth. Amen. Kako uma lava. Pole a lava malea, pe le fia me lau tamai ate oi. Tau ye le mea moni lo watali. San, awar pepelo, awar ngoi. Amen. Kusa lava pe le koe fia me lo wakari eke oi. Ai le mawhaina sui ai, le mea tau le alofa moni. O le tangata e alofa i le tua. Fumatala ai fo, ai Yesu, na o lea whaia le fina ngalo lo utamaa. E leo i lato umai foi mai leali ie. Amen. To mai moa sa. Amen. Not everybody. E leo i lato umo e fai mai leali ie. E sao i le mahalo. Kako uma ke le siango. Le kako ke kalo uma leali ie. Amen. A olena. Fai mai tala Yesu. Fai mai o ese atu o tau o e sori tu la fono. Amen. O la ko o laia. E le o ola e tusama le upua le atua. Practice lawlessness. Amen. Hallelujah. Tu mau i lea. Alofa i le atua. Alofa i lo uso a tangata. Amen. Ia ma alofa mea ka ikari. Sorry. O vaku whapea ka ika ia ayo a urkanga ka piko silinga. You know what? O vaku i lo ko rua man mako mafukanga le sa. Man, I'm the most nicest person in the world. Alko kero kaka le fia ia.
Ore ve kula ka ai pula me fa pengiro ko lua man nok mafkanga. Wa faction of a pe au ayo au kanga ka piko city the most nicest person in the world. Au long ile ai so le au kanga ka piko city ka ingo sier ko kere. Hey, tu mau ile continue in prayer. Ye e tu mau te talo. So stato umalava. Po le lava te talo. Malama te heo te talo ile atua pui pui oe pui pui lau whanau. Te talo ile atua te talo moisi. Amen. O mea umalava. Awane e misia le aso tofi nei. La a mata le tato blokalame. La a tato tala. No ai loa le tatalo. Te loa le au soo. Fa mai le tala le au soo ya Yesu. Ha o mai mātou pe whaafena te talo. Se va ai le au so e o ka mawhai e su e ma o pe whaafenga I loa te talo e le ka mawhai e su e pe whaafenga la unga whaafenga whai si mea ia no amen no e tau mawhai I loa so o tai ma le atua amen awala ne emsia le aso tofi le atano o tato plokalame na lona lua o le maanga muri le na tato ta uana nei o le whaatua tua continue in faith. O tātou mata upu umalava ma mea umalava. Faith applies. O mea uma tātou te whaia. A le eise whaatuatua. E le eise winga. Amen. O mea umalava e whaia le whaatuatua. Tātou te whaatuatua I le atua. Olo o ia. O ia le maua mai ia. Le whaia wai. Tātou te le ova ai le atua. O le upu fo ia le atua. I think I have one scripture. I really want to. To see ele upu to see fat. So to see more le Ioane. Amen. More le Ioane. Fa uma tol tato wa. More le Ioane no mta upu lima foi upu fa. I really want to encourage you mta upu for mai. Awa o ilato uma o e fa na mai I le atua le tano ya o ele mai mo mai. For mai awa o ilato uma o e na fa na mai le atua. Le na fa na fa le na dia Yesu. For me o fa na uelo wanganga. For me la ia. E manu malo I lato I le lalolangi. O le nei foi. Le manu malo e manu malo wai I le lalolangi. O lo tātou fa atua tua lava. Amen. We vai kau fui ngai konga kuspaya. O le fa atua tua tātou te manu malo wai I le lalolangi. Amen. O mea, for every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. Amen. O le whaatua la, tātou te manu malo ai. Amen. O le tātou whaatua, tātou te manu malo ai, tātou whaatua ia Yesu. Mena le ina tā ua tele, lo whaatua le tātou mata upu. Ima na le aonga. Amen. Ana te whaai fuai. I le foi. I tātou foi upu. Whamai ale I foi se whaatua I le fia mai le atua. Amen. O le tāua I ala le whaatua. Man, faith. Amen. Whamanuia le atua ia te oi. I lau mai mua mai. Ne e fiafi. Vaenga nai wha. E ao ona e continue ai. Pe ao ona e whaaua ua. Yaso umolo wola. Me e te tū mawai. I le tātou wola whaaleanganga, e iei le pepe whaaleanganga, e iei le tamaititi whaaleanganga, e iei le tangata matua whaaleanganga, le na amata me le tātou plokalami. O uma foi ona vai vahina, o oio leanganga, e iei lo mawhauwhau, e te nofo I to tonu o le tino. You are a spirit, you have a soul, you live in a body. Amen. O oila, o oio leanganga, o oio tangata moni lava na o leanganga. Amen. O uma foi na tātou vai vahea, ma whaasino tu ia te o tau maua tuspa ia. E lango ai mea uma lava le nā. E iei le enemy of spiritual growth, en tātou anō le vason te nei, e iei fo I vaenga tāua, e nana wona I tātou, o ni o tātou muli. Amen. Awani o tātou muli inisi o mea alofa le anganga pa ia, o a lava ni mea le ngei, po le hafongi maka ukia ngi prophesy na whea tu e tau, o le tele I o prophelai o vai nei, o whaalongo ai. Amen. They are not prophecy. It's just prophet life. Ole nga o me pepelo fa fia talingo tangata se ia vatu le tupe. Ai se fai mai mo wala ka vale verso lea. Lulu fa penei. Wa act uma mea uma. The truth is God has a business. It's a man's business. O mo tangata e mana ole tu te manuia. Ai le mana ole tu e pelongia oi.
e le pepelo le atua ia te oe. Amen. Whamailo le tala Paulo, e tu lai me fo te tangata ia te outou, e whaatou sina ia te outou, awana i se ina outou. Fa tala Ioane, al tala Paulo, sili le kale si perea. O a me io te awa o ina tu ia te outou, to e whai tau outou tu spaia. Read your Bible. I don't know everything, but it's in the scripture. All I know, that's the will of God in the scripture. Amen. Whaalango oi le ngango le tum whai taulo tu spaia. Na e saula tātou Bible study toi whaalongo ai. Na e tangolo e toi whe tu unai, i ma toi whe so o tai vaengi tanoa tuai. A o le nā lava oi lea. O umo na tu sia, ma o umo na wha manino, mai le fionga pa ia le atua. E alofa le atua ia te oi. God loves you. Amen. E alofa le atua ia te oi sa moa. Le atua mātou ta mawhaftai lo upu. Sa e fola foi ma e tala noa ta mātou e wha manatu i o mātou tū mau. I o mātou tū mau lo upu, tū mau i lo alofa, i o mātou tū mau i le tatalo, ma i o mātou tū mau i le wha tua. O vaenga ia pe ona e whetala i o mātou tū mau ai. A wao lo onga lue mai lo wanganga. Whaia mea umai le wha tua. I le nei afi. Wha manuia i lau wha nau. Lo mafuta mai tama. I le suafa manu malo Yesu Keriso. O wole mavala awa tuaine. Mene. Hey guys, whaftai tele lava, whaftai le mafuta mai, i le nei afi, whaftai foi, i lauta lia ina o le nei a o onga, ia matatu a o onga tutono lo mota lo lawa whaftai foi, i le whaonga ina o lo nei tangata whaatau waa, e launga ina le upu i totonu, o, whia lava le meolo e mafuta mai ai, o le vaenga leo te whieta noa tu wai tātou lava. Hey guys, I just need a help from you guys. O le help leo te mana o mia, o pe mawhaina whai mene o tō tau tinonga i o tō video, 3 to 5 minutes i le ao ngā o le tātou Bible study, o e malama ai, o a tupu pe mai foi se fruits. Amen. Se me o tupu, wei se whavenga. To o tele nisho i la tōna, lana message mai, ai o le fia tu whaatasi se tātou clip o tātou promo o tātou Bible study. O lo no ta inga to o tele nisi e mawhai o no o atu i ai ia le upua le atua. That's all. Amen. Pona no ta inga. Ina ia mawhai o na whaolaina se anganga, whaamanuia whaolaina. O laule nā sao i le mālo le atua. Amen. O te alofa ia te oe sa moa, e alofa lo ua li ia te o tau Yesu Keriso, o lo ta mau le langi alofa ia te oe. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Tātou toi whailoa i la stofi au ne emisira tātou postarina la whaile tātou prokalame fou po le leo o mar tātou growing up spiritually. Leo mahi ar tātou prokalame na le roa la tātou talo le tatalo e fia iloa tatalo ma e fia iloa mata upu ese whatau le tatalo au ane emisira tātou mata upu na e le aso tofi. Mo te minei alofa tele mo oe, Kevin Uruiva le nei, wha soi fuaia. Se ua iloa no finanga lo leli o ai se ua pule fatasi ma oe na e foa